Tēnā tātou, kei konei ahau kei toi toi e whakanui ana I te whātikau tau o te Taiwhenua o Heretaunga. Nō reira, hara mai ki taku taha kia tutaki atu ki ngā kaimahi o konei. Hara mai! We are here celebrating 40 years of Te Taiwhenua o Heretaunga, 40 years of service, aroha and dedication to our people. Well, Wailan Tahuri Whaipakanga tōku ingoa. So tonight it's a pō whakanahau. It's a place where our whānau can come and just enjoy themselves. Even for our kaimahi and our board members, we're here to give something to our community who have contributed to the Taiwhenua o Heretaunga's growth and to be entertained and then come in here and have a bit of a kani. For those who are unsure what Te Taiwhenua do, can you give us a bit of a lowdown on what we're the second largest health provider in Aotearoa. We also have a CHIP, so we're a community housing provider, and we've got a subsidiary where we build and sell houses. Kia ora, I'm ko Kane Koko tōku ingoa, and I'm the Deputy Chair of Te Taiwhenua Heretaunga. Ka pai, no Ngahau e whā. Ngahau, yes. Rau e. Tonight we celebrate 40 years of Te Taiwhenua o Heretaunga. What are you most proud of about that? I think for an NGO or a non-government organisation delivering health services to, I guess, our whānau and communities, not only in just Heretaunga but from Te Wairoa all the way down to Wellington, is a large footprint that we would never have ever dreamed of, that we would be supporting our whānau across the rohi. So that's something to celebrate anyway. E mihia ki ana ki a Ngāti Kahana, nā koutou te kauwaka. Koe nā e whakaaro atu I mai te ikinga nui o ngā mātā waka ki Hawaii. Punei, anei anō tērā whakaaro, ko tae mai ngā pia karaua, ngā mokopuna nā tamariki nohi, ki te noho tahi, ki te mahi tahi, kata e kaputa kaua. What are your hopes and dreams for Te Taiwhenua o Heretaunga? Of course that we're here for another 40 years, another 100 years, and that Taiwhenua is continued to be held in regard as we are a mana whenua organisation run by our marae. Taiwhenua just keeps going from strength to strength. 40 years ago we started from a car boot in Orchard Road here. We can only grow bigger. Keep reaching out to our communities and touching the hearts and minds of our people, and that's what we're here for, and we'll continue to deliver. I'm looking forward to the growth of Taiwhenua. Tonight's to celebrate you, Ngāti Kahana. It's a confluence of focused energy that got us here today. Without Tautoko you can't be the Taiwhenua o Heretaunga.